qué lindas están. Cuando Tú también, trabajamos, qué bonita tu cuando gorrita. trabajamos para Jehová, así felices somos, ¿no ves? Sí, Sí, sigan adelante. bonito tu gorrito, Rita. Sí, hace frío, ¿no? Sí, harto frío está haciendo desde hace 2 días, ¿no? Sí, frío está, no está ni como purgar la agua. A mí me quiere así ronco. Buen día, hermana Florinda. Buenos días, hola, buenos días, hermanos, buenos días. Buen día, buen día. Hermanita, Buen día, buen día, hermano Jonathan. Hola. Menaya. Buen día, Buen día, hermana. hermanita. Buenos días. Hermana Domitila, buen día. Hermanita Domi, buen Buen día, día. hermano Gabriel, hermana Romena, buen día. Buen día, hermana Evita. Buen día, hermana Domi. ¿Cómo estás? Buen día. Valilla, hermana. Valilla, valilla. Ari, Cuidado, chirimosa. chere, alguien chere. Abrigón. Ajata, abrigakunaya. Punanera, pundana. Ari. My congregación manta vista soy hermana Florinda. No haga congregación Marase española, kay Genova Italia, Pino acá en Tiacun. Ah, ya Italia Mampacha. Ari, Ari. Wow, entonces ya nata ya Zasingicha Jessica. Jessica. Mayren congregación Pisirvin. No gayo apoyo jamor kaimo. Manchen Zasingicho. Manas dicen hecho. Ah, ya. Buen día, hermano Yes. René. Buen día. Ala, grab chiri junior ushawaña. Ala litaini, ¿verdad? Ala litaini. Ala, tay. Bastante señor Bosungiman. Unan hallarizuns, suma, maita, Chiri. micrófonos. Buen día, hermano. Jonathan. Buen día, hermanita, buen día, buen día. Suma. ¿Cuál está? Con estarika munkiche, alguien jamusca canquiche entonces que hay tanta cuininchesma. Callarinapas que hay tanta cuininchesta, ñaupas tu taquita, taquirisuncha. Chaitaki Kasian 13. Ninta Jesús Gina causa kunani. Entonces, pantallas por causa Chaitaquita, Takirinapas Cusca.
mañakusunchis. Jehová may agradeces a Gachayku, kay diamanta, hasta vanga Jehová, kunan kay tantakuymanta, sumahte echakusqayku kay tantakuypi, hanmanta, chantapas wawaykimanta, imaynatachus payhina kikinta ruwanaykupa, kawsaynimanta ima Jehová. Yanapariwayku sumahte yachakunaykupa, sonquykupi hapinaykupa, y kay tantakuyta, kay diatapis makiykima saqayku, wawayki Jesucristo sutimpi. Amén. Suma, alguien jamás hakankichis entonces kay tantakuyninchayman, qallarisunchis torremanta qhawaq revistata quncharispa, discursantinchis shamunankama. Entonces, orqosuman torremanta qhawaq revistasninchayta, y yachakuyta qallarisunchis kay 14 yachaqanamanta. Chaypi nisha, Jesuspa purisqanta sumaqta qhatinani. Jesuspa purisqanta sumaqta qhatinani. Entonces, cámaras nikichayta tapichispa, tukuy invitasqa kashanchik tapuykunaman kutichimunapaq. Leerikonqa chayman kutichimunapaq. Orqosqa kashan kay yachaqana, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 manta. Chaypini, Cristopis qankunarayku ñakarirqa pay hinallataq ruwanaykichikpaq. Ahinamanta purisqanta sumaqta qhatinaykichikpaq, kikinta ruwananchikpaq nishawanchik. Párrafosta leerispa yanapawsunchik Marco, qallarisun párrafo 1ta leerispa. Tata wawanwan turuñanta rishasqanpi piensarin. Tatanga ñawpaqta rin. Sumaqtataq qhawarikun maynintachus rinanta. Wawantari tatanpaq qhipanta rispa maymanchus tatan saruykurqa chayninta rin. Chayta mana ruwanman chayqa urmanman chayri llust'anman. Kay sahra munduqa t'uru ñan hina noqanchaytaq chay t'uru ñan riq wawa hina kanchik. Jesús tahri t'uru ñanta riq tata hina. Jehová Diosqa Jesús tahri t'uru ñanta riq tata hina. Jehová Diosqa Jesús ta churapuanchik ñawpaqinchikta rinanpaq. Chayraykutaq Jesuspa qhipanta riyta atillanchik. Imaynatachus tata wawanta maynintachus rinanta rikuchin, ahinallatata Jesuspis ñawpaqinchikta rispa maynintachus rinanchikta rikuchiwanchik. Chayrayku kay yachaqanapiqa kay 15 tapuykunaman kutichisun. Ima niytataq munan Jesuspa purisqanta sumaqta qhati, imaraykutaq chayta ruwananchikpuni tiyan, imaynasmantataq chayta ruwasunman. Tapuy kay párrafo 1 y 2 paqnin, tukuy invitas kashanchik kutirichimunapaq, ima kikinchaytaq yanapawanchik Primera de Pedro 2:21 versiculota entiendenapaq. Ima kikinchaytaq. Chaypi fotito tiyan kaymanta parlasquchari, chayta churaykurinpay por favor. Chaymantapis parlayta tinllasumantu. Hermano René. Microfonito y hermano. Ya. Kay pisikunchik hinawa, bueno, Jesús sumaqta yachachiwanchik, imaqtinchus tatawan nin, tata comparasunman imaynatachus tataqa t'uruyanta rishan, entonces wawanta qhipanta rin. Entonces wawaqa yachan maymanchus tatan sarukusqanta. Entonces mana yust'ananpaq nin. Entonces chaytaqri sumaq kikinchay maqtinchus kay saqra munduqa t'uruyanman rich'akun. Imaynatachus Jesús purisqanta purisunchis chayqa entonces mana urmasunchu. Tatanchik Jehová chay Jesusta wawanta churapuanchik ñawpaqinchikta rinanpaq.
Eso, ajina. Ajina. Y chay fotitupin, chay tajawasens, ¿no? Pero chay manta parlaspa ima tapuykunitatataq yachaksunchis. Hermanay Evita. Microfonito y hermanay. Happy kitchen. ¿Ya? Are, uyari kunan parlaren. Kay primera Pedro nisqan manjina, Juancha Jesúsqa hamusqanta noqanchikqa ejemplo. Pay manintacha din noqanchik chayninta disuncha. Jesuspaq purisanta purisuncha chayqa allin kaqta ruwasun. Mana chayta purisuncha chayqa kay mundoqa t'uruman rich'akun. Chay t'urupi llust'asunman. Entonces chaypaqa noqanchikqa Jesuspaq nisqasninta sumaqta unanchana tiyan y paypaq purisqasnintataq allinta qhawakuspa purina tiyan. Eso, ajina. Ajina. Y chaymanta estaban kunan yachaksunchis. Chaypi subtítulo niwanchik. Gracias, Fotituman. Imanitataq munan Jesuspa purisqanta puri. Imanitataq párrafo 3 tale payku marquita. Imapaqta Biblia uqharin purerqa palabrata chanta chakispa sarustan palabrata wakin kutis manta parlanapaq. Chayrayku uq runaq sarusqanta chayri purisqanta qatina nispaqa pay hina kawsanamanta parlashanchik. Tapuy párrafo 3 pa. Uq runaq purisqanta qatina nispa imamantataq parlashanchik. Hermanay Anita. Chay runajina kawsanamanta parlasancha. Eso, ajina. Imatani wanchik Génesis 6:9. Imatata niwanchis Génesis 6:9. Chaymanta parlaspa, Imatan Noé ruwasqanin. Gabriel. Ari Biblia penin que no es Jehová Dios su ampurer. Entonces chaitaneita monan alguien allinta causarga Jehová Dios nishan manjina. Caso corga paya entonces chaitaneita monan. Entonces allinta purer. Eso, ajina. ¿Entiendes? Kunan párrafo 4 tale suncho. Jesús pa purisqanta qatina nispa imamantata parlashanchik payhina kawsanamanta. Kay yachaqanapaq textopi Pedroqa
nerga, Cristopis kankunarayku ñakarerga, pay hinallataq ruwanaykichaypaq nispa. Jesus manta ashka imasta yachakusuman. Ari, yachakusuman imaynatachus kasqanmanta, imaynachus kasqanmanta, imatachus ruwasqanmanta ima. Tapuy párrafo 4 manta, Jesús pa purisqanta qatina nispa, imamantataq parlashancha. Isabel. Página causanamanta para Shanchi. Kai 1 Pedro 2, 18 al 25 nisqamangina. Jesús qaño ranchijay kuña karel kai y chantapis y masahra ruachtinkupis mana pagachikorgacho. Y may kuyakuniu Jesús kargay cherayku ashka y masta Jesús manta yachakusuma. Y mastachus ruasqanmanta y maynachus kasqanmantapis. Eso, ajina. Gracias, Isabel. Suma. Párrafo 5 con la esuncho. Huchasapa runas kaspapis, atisumancho Jesús pa purisqanta qhatita, ari, atisuma. Apóstol Pedroga Jesús pa purisqanta sumaqta qhatichek niwanchek. Manataq kikisitun tapunichu ruwanatachu niwanchek. Pantaq runas kaspapis Jesús pa purisqanta sumaqta qhatisun chayqa, imatachus Apóstol Juan nisqanta Asum, painerga, purinata, imaynatachus Jesús purirga ajinata. Tapu y párrafo 5 manta, huchasapa runas kaspapis, atisunmanchu Jesús pa purisqanta qatit. Zomi. Apóstol Pedroga, Jesús papuriscanta, sumacta katichek niwanche, manata kikisitun tapuni ruwanatachu niwanche, mana suyanchu ujunt aruna hinatuku yimata lintapuni, mana pantasca ruwananchekta, hasta wampis Jesús hina ruwanapaj maita kalpachakunanchekta mon. Eso, ajina. Chayrayku imata niwanchis 1 de Juan 2:6. Chay texto imatata sutincharishancha. Gabriel. Chaypiniwanchi, que si Jesús man katita monanches chayga, entonces kikisitunta vananches tía. Es cierto, ¿no? Zapadía paimante achacusanchis, ¿no? Que va manta. Entonces ajinata zapadía vananches tía, ¿no? Porque marayguchus paipi crenchis, Jehová Dios pa crenchis, chantapis pai ufchasgas casanche. Entonces chaitas vananches. Eso, ajina. Entonces, huchasapas kaspapis atinchis Jesús hina purita ichare kalpachacus. Subtítulo nen, Imaraykuta Jesús pa puriscanta katinanchis tía. Párrafos 6 y 7 le suncho. Jesús pa purisqanta qatispaqa, Jehová Diosman astawan qayllaykusunche. Jesús ka Jehová munayninman hina kawsakuspa, payta kusichirqa. Noqanchikpis pay hina ruwasun. Jesús pa purisqanta qatispaqa, Jehovata kusichisunche. Jehovata payman qayllaykunapaq kallpachakuqtinchik, qayllaykamullawasunta. Chantapis Jesusqa tatan hinapuni tukuy imata ruwarqa. Chayrayku pay nirqa. Noqata rikuwaqqa tataytapis rikuyanta nispa. Jesús hina waqkunawan k'achas kananchik tiyan. Payqa lepra unquyniyuq runata kuyakurqa. Yawar apaywan unqusqa warmitapis entienderqa.
Chantapis familiankumanta pillapis wañupusqanrayku llakisqa kasqkunamanta llakikorqa. Noqanchikpis Jesús hina k'achas kaspaqa Jehová hina ruwashanchik. Jehová hina kanapaq astawan kallpachakusun chayqa payman astawan qayllaykusun. Tapuy kayskay parafosmanta y chaypi sumaq textos tiyan. Textos mantapis ut'inchamuyatisун. Nin 6 y 7 imasta ruwaspata Jehováman astawan qayllaykusun. Zoe? Jesús ka Jehová una iman hina ka usa kuspa paita kursi cherga nogas chepi pai hina ruwa suma chantapis Jesús ga tatay hina puni tukuy imata ruwas ruwarta. Gracias, Zoe. Hermanay Anita. Hina kawsaspa ruwaspa astawan Jehová manga kaskasunman. Eso. Y matan Ivanche, Juan 8:29. Margot. Y Jesús nerga que paga ruarga tukuy imata munasqantapuni Jehová manta muna ajina paiga ruarga. Entonces ajina pai mai kusicherga Jesús ruarga atawanga Jehová Dios mai kusisga kasera porque Jesús juntakun imaina Jehová Dios muna chaita juntakun Jesucristo. Eso, ajina. Chanta Santiago 4:8. Y matan Ivanche. Jesús hina ruwasun chay ima pasangane. Hermanay Julia. Aricha tiene Tusquina Ronche, Jehová Dios mangaillazo, Pipes Ayamosin. Eso, ajina. Echaré suma. Entonces, tú cuichaite echaspa, Jesús imainach rasganta, imatach ruasganta, ¿entiendes pa ima? Ima pasawasu no ganje, ¿vale? Chaita ruastincha no ganje, o chaita ruanapa, calpachacostincha, ima kanga no ganje. Hermana y Francisquita. Chayta nuqanchik kaspasunchik Jehová Diosninchik nisqanta chayqa ujuynay kawsayta quwasunchik. Eso, ajina. Chantapis imitatao. Gracias, hermana y Francisquita. Anita. Chantapis astawan Jehová mangayayguita tusunchi. Eso. Chaykan, echaré. Suma. Kawarina kuna astawan chaymanta. Párrafo chota la isunchikuna. Jesús pa purisqanta hatispaqa mana kaysaqra munduman chapukusunchu. Jesús qa wañuchinankupaq uch'isi faltashaqtin nirqa. Noqaqa kay mundota atipani nispa. Chayta nirqa mana kaysaqra mundumanta runas hinachu piensasqanrayku, ruwasqanrayku ima. Chantapis payqa mana kay mundopi tukuy imayuq kaytachu maskarqa. Astawanpis Jehovata hatun chaytapuni yuyarqa. Noqanchikpis pay hinallataq Jehová Diosta sirviyta yuyananchik tiyan. Manata saqinanchikchu tiyan kay saqra mundo paymanta karunchanawachikta. Chayta ruwasun chayqa noqanchikpis Jesús hina kay mundota atipasun. Tapuy párrafo 8 manta
Yanapawasunchu Jesuspa purisqanta qhati kay saqra mundota atipanapaq. Margot. Ari, imaraykuchus Jesús payqa wañunankama Jehovata hatunchachikuni yuyarqay y chayta chayrayku nirqanku Juan 16:33 nin noqaqa kay mundota atipani nisqa nin y chayta imarayku hina ruwarqa porque tukuy imata ruwarqa Jehová imayna munan chayta ruwarqa Jesucristo. Entonces noqanchik kikillanta si yuyanchik ima Jehová Dios munan kay timpupi imayna munan Jehová tukuy imata ruwanku y juntanpuni. Entonces mana mundo hina ruwanku sino Jehová hina. Entonces kikillanta Jesucristo vamos a decir, ¿no? Kay mundota atipasun. Eso, ajina. Gracias, Margot. Suma. Ajinata no ganchepis ni tatisunch. Suma. Chay textos man hablaremos ahí. Para hermana y Natividad. Chanta nerga mana kay sagra mundo manta runas hinachu pensargan ruarganku ima chaypi ima chantapis payqa mana kay mundo tukuy imasniyu kaytachu maskarqa ashtawanpis Jehová hatun chaychananpa chay hatun chaypipuni yuyarqa noqanchikpis pay hinallataq Jehová Diosta servispa yuyananchik tiyan. Suma, hermanita y Natividad. Ajina, icharé. Gracias. Suma, ajinata no ganchepis yuyananchik. Kunan párrafo 9 talesunch. Jesús pa purisqanta qhatisunchayqa wiñay kawsayta apisun. Pacha qhapa joven Jesúsman nirqa. Imatataq ruwanay tiyan wiñay kawsayta hap'inaypaqri nispa. Jesús taq payman nirqa. Qhipayta hamun nispa. Jesús Cristupuni kasqanta mana creerqachu chay judíosmanpis nirqa. Noqaq ovejasniyqa qhipayta hamunku. Noqataq paykunaman wiñay kawsayta quni nispa. Pacha Nicodemomanpis nillarqataq. Pillapis noqapi creeqa wiñay kawsayniyuq kanqa nispa. Nicodemoqa hatun juntamanta ugnin karqa Jesuspa yachachisqanmantataq yachakuyta munarqa. Imata chaymanta yachakusunman noqanchikpis Jesuspi creenanchik kasqanta. Chaytataq ruwasunman paymanta yachakusqanchikman hina kawsakuspa. Ajinamantataq wiñay kawsayman pusaq ñanpi purillasunpuni. Tapuy párrafo 9 manta. Jesús pa purisqanta qhatisun chayqa wiñay kawsayta hap'isun. Imatataq ruwananchis tiyan wiñay kawsayman pusaq ñanllapipuni kanapaq. Ami. Si Jesús pikrenanchik tiyan chayta ruwasun payma yachakusqanchikman hina kasukuspa yajinamanta wiñay kawsayman pusaq ñanpi purillasunpuni. Gracias, Ami. Suma. Imata nisqa Jesús chay qhapa jovenman chanta Nicodemo. Imata noqanchik yachakusuma. Mayqillamantapas parlaremos suma. Sutincharinapaq sumaqta. Anita.
Chay kapa jovenmanta parlaspa, painergai, imata ruayman, uña causayta hapinaypas nispa, chanta Jesús nera que paita hamuy, pero machallachicha y como kapa carga, tukuy chay kapuy susqanta vendes pa waschas mangopi nergai, chanta que paita hamuy, anapi, hanaq pachapi kapuyniyuq kanki nergai. Eso. Imagina. Entonces, waq palabras pi matani sarga, kallaripi chay fotitumanta yuyarikuncha, y matani sarga waq palabras pi Jesús chaytanispa. Hermano René. Nisarga paypi creenanchaqta y pay hina ruwananchaqtata. O kawsayninch pay hina kanan. Eso, imagina, echaré. Chaytani sarga Jesús. Lastronta. Hatinanta, echaré. Suma. Kapan subtítulo nin? Imatata o imainatata Jesús pa puriscanta hatisuma. Pasa fodiesta le suncha. Imainatata ruwananchik tiyan Jesuspa purisqanta qatinapaq payta sumaqta riqsinanchik tiyan. Payta riqsiytaqa mana tukusunmanchu. Yachakunallanchikpuni tiyan imaynatachus kasqanmanta imatachus yuyasqanmanta kamachiykunastinmanta ima. Mashka unayña testigo kaspapis Jehová manta wawan Jesús mantawan yachakunallanchikpuni tiyan. Mascarina Tapuipaj, Juan 17, 3. Entonces, pile y pasó. Hermana y Domitila le ripuaico. Kaymin wiñay kawsayqa qanqata chiqa Diosta riqsisunanku kachamusqayki Jesucristotapis. Gracias, hermana. Suma. Tapu y entonces chay iriscanche manjina kay párrafo 10 pa. Y más tata Jesús manta y echakunallanche. Puniti. Jairo. Ari yachakunayanchikpuni tiyan imaynachus kasqanta, imatachus yuyasqanta o imatachus kamachikusqas nimanta imay. Sichus noqanchik unaytaña testigo kaspapis o manachus wawan Jesús mantawan, o sea, Jesús mantawan ni yachakunayanchikpuni tiyan. Eso, suma. Pero wakin kuti imatayu ya suma dicha. O imatani suma. Unayña imani sumanta. A ver, hermana y Francisca. No gancheja ya se asoma y vaya chay pido de chaval 79. Viña y causaita hapikoita y no gancheja ya se asoma. Eso, suma, chay te Isabel. Unayña testigo kasqanchik raykuchapis riqsisqanchiktaña yuyasumay. Pero kaypi yachakushanchik siga riqsinallanchiktapuni Jesusta y Jehová tatantapis. Eso, ajina. Ni suma, unayña testigo, no chayta yachaniña. Ima texto chayta dicen chayta yachaniña. Ajina yuyasuma, pero mana chayta chunichanchis. Sapakuti, yachakunallanchikuna. Chay fotitumanta qallaripi yuyarikuna. Mana pachambichu kasane, mana chaga purisha. Entonces, ¿qué panta rinallanchis punitio? Suma, pasa fogonzeta con un resuncha. Jehová Dios wawanta resinanpaq palabrampi tawa librosta helgacherqa. Chay librosqa kashan Mateo, Marcos,
Lucas, Juan, ima. Chaykunapita willawanche Jesuspa kawsayninmanta, ridikasqanmanta, imatachus nisqanmanta, imatachus ruwasqanmanta, k'acha kasqanmanta ima. Chaykunataq Jesuspa sagisqan las trosninhina. Chayrayku chay librosqa Jesuspa kawsayninpi ukurinapaq yanapawanchik. Chaypaqtaq chay tawa librota estudiananchik tiyan. Chayta ruwaspaqa Jesuspa chayta ruwaspaqa Jesusta astawan riqsisunchik. Ajinamantataq purisqanta qhatisunchik. Suma. Tapuy pasajonsepa, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libros, y mamantata willawanchik. Hermana Alejandrina. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro willawanchik, Jesús por kawsayninmanta, chantapne predikasqanmanta, imastachus nisqanmanta, imatachus ruwasqanmanta, k'achikasqanmanta ima. Kay tawa libros ta estudiananchik tiyan, chayta ruwaspata Jesús manta astawan riqsisun. Ajinamanta purisqanchis rikuchisun. Eso, ajena, chayta rikuchisun. Entonces, chay libros, chay ninchina, imaynataq kanku. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Chay pasajopi palabritata ojari. Y chayta tukuy riqsinchik. Anita? Chaypi ningi Jesús palastros ninhina kashangu chayta tunoganche chayta cheganta khatita tison. Eso, suma. Ajena, entonces chay yanapawanche Jesús pa qhipanta rinapa. Suma, pasa fotoseta kunan leesunchik. Jesús pa kawsayninmanta parlaq libroswan yanapachikunapaqa mana leynallachu tiyan. Astawanpis sumaqta estudianapaq ukurinapaq ima tiempuchakuna tiyan. Qhipan parrafuspi yachakusun imaynatachus leesqanchikpi ukurinata yachakusqanchikman hinataq ruwanata. Tapuy para fotosepa, Jesús pa kawsayninmanta parlaq libroson yanapachikunapaq imata ruwananchis tiyan. ¿Sari? Mana lehenayaki, hasta wanga sumasta estudiananchis tiyan, y el sanchespi tiempo chakuna tiyan chayta tukurinapaq. Eso, ajena. Y matani llamanchis Josué 1:8. Hermana Evita parlarim. Micrófono iki hapi ikuchim. Está. Ahora sí, hablaré. Arica y Josué 1:8 están haciendo mucho tiempo, un día, una plena mana, y maninean chayma, versículo, batalla chincha y tu misma, Jesulina y Yasuni. Jesús gacha y ahí ofarga tan y manchea tierra, chari tu duata. Eso, hermana Evita, suma, ajina, suma. Entonces, chayta ruwananchis tiyan, echaré suma, tiya chakunapaq. Pasa foto receta kuna leesuncha. Jesús pa kawsayninmanta parlaq librosta leespaqa rikushasunmanpis hina leena. Leishaspaqa rikushasunmanpis hina, uyarishasunmanpis hina chaypipis kashasuman hina leena. Chaypaqa Diospa llaqtan qowasqanchik publicaciones yanapawasuma.
Chantapis Jesuspa kawsayninmanta versículota leishaspaga, ñawpaq versículos ninta qhipan versículos nintawan leerisuma. Paimanta astawan sutinchaq yachaganas tapis publicacionespi mascarisuma. Chanta Mateo librupi Jesuspa kawsayninmanta imatapis leishanchek chayga, chaymanta parla versículos llatataq Lucas librupi mascarispa kikinchasuma. Jesuspa kawsayninmanta parla librosta qelqaqkunaqa kikin imasmanta parlaspapis sapa waq imastawan yupay kurirqanku. Eso, ya para el suma, Marco. La intesa anticunaita no gina. Tapuinin para jotresepa, Jesús pa causenimanta parla librosta, y mainatala yesum. Caipi asca sugerencias ta guanche, fichare, entonces sus mantos ficha parlarimusum. Hermana y domitila, oxitulata ni vai, entiende riscaiguita. Jesús pa causa enigmanta parla libros taga lis paga rikusha suman piscina linanchiktia. Eso, suma hermana. Entonces ya iniciabanche, imagina kunata, ya, chay, ahinani iniciabanche, ¿chare? Suma, entonces imataban o suma. O a sugerencia que se dan. Isabel. Chantapis publicaciones o yana pachikuya sumanta chaypi ichaps lugares manta, dibujos manta, hasta van entienden yana pawanch. Eso, en dos publicaciones que se vayan chanta. Marco. Uhtaq kay parrajupi niwanchik, si Jesús manta leerishanchik chayqa chay versículo, astawan ñawpitamanta chanta astawan qhipaman ima leerisuman chaypita t'ukurisuman entiendesuntaq imatachus ruwasharqa o Jesús maypichus kashasqanta chayta. Eso, ajeno. Chaypis suma yana pallata. ¿Echaré? Contexto en español, ¿echaré? Suma. Margot. Ari, aquí en Manta Roante, por ejemplo, Oaxaca, evangelios, por ejemplo, Mateo Mana hablan María Manta, pero Lucas pi Tarizun, Ima María, Ima Ima Jesús Guarda. Entonces, hay que comparar, aquí en Manta, aquí en Ruanco, Chaita Yana Pasuman, tu relato, vamos a entender el relato de Jesús. Eso, ajena. Entonces, chay yana pasua, sumaste yana pachikusuma, ¿echaré? Jesús manta estaba ya chacunapa, jepanta rinapa. Pasa 14, 15 18. Jesús pa kawsayninmanta yachakusqanchikman hina kawsakun. Imaynatataq chayta ruwasuman? Chaypaqa Jesús manta parla chay tawa libruta sumaqta estudiananchik tiyan. Chanta pinsarina chay yachakusqanchikman hina imaynatachus kawsayninchikpi ruwanata. Piensarinallataq chay yachakusqanchikwan imaynatachus waqkunata yanaparinata. Paymanta k'achallamanta willasuman, paymanga k'achallamanta willarisuman imatachus Jesusmanta yachakusqanchikta. Bibliapi runaq kawsayninmanta leishaspaqa rikushasumanpis hina leerina. Chayman hinataq ruwana. Qhipan parrahospitaq imaynatachus chayta ruwanata yachakusun. Chaypaqa waqcha viudamanta parlarisun.
Suma, entonces tapuy kay párrafomanta, kay párrafosmanta. Imaynatata Jesuspa kawsayninmanta yachakusqanchikman hina ruwasuma. Imaynatata ruwasuma. Ami? Sumaqta estudiananchis tiyan chantapian sarina. Eso, chayta ruwasuma, ¿ichane? Suma. Imatani chawanchik Juan 13:17. Hermana Evita. Micrófono y quita, hermana, ya escuché. Ahora sí, parlarín. Eso, suma, hermana Evita, suma, ajina. Kunan kawarisu imenatas chayta ruwanatas tawa. Wakcha viudamanta yachakunane. Entonces, chay yachakusqanchikmanta en práctica kunan churasunchik. Un relato tal leerispa. Párrafo 16 tal leipayko. Wakcha viuda kawsayninmanta leishaspaqa, rikushasunmanpis hina leena. Kay 33 watapi 11 de Nisan, chaypi imachus kasqanpi piensarina. Chay pachaqa Jesusta wañuchinankupaq 15 dia hinallaña faltarqa. Jesusqa templopi casi diantinta yachachisharqa. Hinapis fariseos leymanta yachachiqkuna ima mayta payman churanakurqanku. Paykunamanta wakintaq nirqanku. Pitaq kachamusunki chay imasta ruwanaykipaq nispa. Wakintaq pantachiyta munaspa kay imasta tapurqanku. Chaymanta Jesusqa warmispa patiunku nisqa cheqanñantasina rirqa. Chay niqpiqa qolqeta churanapaq cajas kasharqa. Jesustaq chaypi tiyaykukuytawan runas cajasman qolqeta churashasqankuta qhawasharqa. Qhapaq runasqa chay cajasman ashka qolqeta churasharqan. Ichapis Jesusqa chay qayllallapi kasharqa. Chayrayku uyarirqacha qolqeta cajasman churaqtinku sunasqanta. Apuy kay párrafopa, mascarina ñawpaqta Marcos, capítulo 12, versículo 41. Pitaq leeripasuma. Lu, pichus lu, leeripay, kuchay. Es. Hapikuchi micrófono, perdón. Chanta Jesús gatia korga, golge churana cajaspi gaillapi, paiga, kawasharga, imaynatachu tunas chay cajasman golgeta churasga sasganguta, kapah runasta ashka golgeta churashargan. Suma, Aidalla Cascan. Sutiquita churaikami aidita. Suma, gracias, Leri Pascaikuman. Entonces, Nim, hay Marcos 12:41 y Matachus Niscanta sut incharin, pita sut incharimo.
Imataq pasasharqa chay leerinchajina. Hermanay Domitila, imitach sutincharina kanchastullata ama askhataqa. Chaypi qhawasharqa Jesus qhapaqkunaqa ashkata churasqankuta waqcha biyutataqri isisituta churaspapis churarqa pero pay Jesus rikurqa sunqunta icha qhapaq runasta nisharqa puchukllataña churanku icha paykunaqa mana tukuy sunquchu chantapi churarqanku waqcha biyudataqri tukuysitun kapusqanta churarqa mana nirqachu kayshtulla kapuwan manaña churaymanchu nisqa manaqa tukuy kapusqanta churarqa y tukuy sunquwanta churarqa chayta Jesus qhawarqa. Suma, entonces chayta entiendenapaq sumaqta maypi Jesus kasharqa ima dia karqa. Karupichu kashar, cerquitapichu kashar, tukuy chayta imaginakunanchis tiyan, piensananchis tiyan, ¿echare? Chayta nishawanchis. Amin niwasunchis, ima dia karqa chay pasasqa. Y era el día 11 de Nisan. Eso, 11 carga, ¿echare? Kunan, mainespi Jesus kasharqa. Aida? Cajas gailita picasarga y chaypi. Y chayta rikusarga. Chura pingu. Eso, ajena. Chay lugar pata y más oticos gané. Chay Jesús maipich y cha kasharga chayne. ¿Jayer? Diantinta ahí, Jesús templo picasarga chaymanta maipichu arca de tesorería chayman rerga ahí. Eso. Chay buk suticito de ¿eh? Jayer lo atemanta ni panim chay suticito. Warmis patas, patia, chay lugar manichati rueda. Eso. Entonces, chaymanta pacha Jesús jawasharga, ¿eh? Kunan piensa shanchi mach pasa shasqan. Suma, párrafo 17 ta kunan leesuncha. Jesús warmispa pationkopi unay situña tiyasqa kashahtin waqcha viuda chayman qayllaykorqa. Payqaman chay waqcha kasnarayku imastachus necesitasqanta mana rantikuyta atillaqchu. Hinapis payqa qolqe churana kahasman qayllaykuspa mana riparayllata iskay qolqesitusta churarqa. Chay qolqesqa huch'uysitus kasqanrayku mana sina sonallarqankupischu. Jesusqa churarqa chay viuda pisi valorniyo iskay qolqesitusta churasqanta. Chay tiempopi chay qolqeqa aswan pisi valorniyuqpaq qhawasqa karqa. Chay qolqeqa mana ni p'unchay mana ni huch'uy p'isqetusta rantinapaqpis alcanzaqchu. Chay p'isqetusqa mikhunapaq rantikuq kanku. Mascarina Marcos, capítulo 12, versículo 42. Pitas leer y paso. Hermana y Francisca leer y puerco. Ya, 42. Waqcha viudapis hamuspa iskay qolqesitusllata churaykurqa.
chay qolqesitusqa may pisi valor niyoq la carga. Eso, suma hermana y Francisca, suma. Suma hasta leer y puay. Conan tapuine, Marcos 12:42 ni imagina y matata huacha viuda juar. Hermano Isene. Ari entonces kaypi rikunchina o warmega chay viudaqa alguien pobre carga. ¿Sí? Jesús Jauser chay warmis papatium ti ukuspa chay cajas ladupi entonces recorre chay wachcha viudata iskay patita churisharqa mana chase para iyata y pero chavamses Jesús yacharqa chay wachcha viuda churasqanqa mana ancha valor niyoqchu karqa ni isqitupas alcanzakurqachu nin. Entonces pay may wachcha punchaqa karqa ni necesitasqanta nimitatas rantikuyaqta yarqapischu. Entonces pero chay viuda churasqanqa may valor niyoqpaq Dios qhawar. Eso, imagina. Suma. Chay volga churasqanku mayna karqanin cajaspe. Chay wachcha spata, chay wachcha viudata hinata qhapaq runa spata. Peter. Ari entonces Jesús gachaypi kahladupi chukushaspaga uyarisharga ichari imetachi japas unas colgas ninkuta churashanku chapli sonarichi kankahat pero kay viuda churaskanga ni uyarikorgapichuni entonces may pisitupuni karga chay colgasitos. Eso, imagina. Y achanche chay sonido imenatachi ruan colga cajaman churastinches. Ajinapi piensa suman tumpitata. ¿Echaré? Suma. Párrafo 18 takuna lesuncha. Estaban caballas un pone. Jesús ga imatachus chay viuda roasqanmanta t'ukurqa. Chayrayku discípulos ninta wahyaspa paykunaman nirqa. Kay waqcha viudaqa qullqi churana kajasman aswan ashkhata churan. Tukuy churaqkunamanta nisqaqa. Tukuypis puchusqallataña churanku. Kay viudataqri waqcha kayninta tukuy kapusqanta churayku nispa. Chay waqcha viudaqa tukuy kapusqantapuni chay día churarqa. Ajinamantata Jehová payta cuidanampi atinikusharqa. Mascarina Marcos, capítulo 12, versículos 43 y 44 lee suncha. Hermana Adelita lee pueco. Jesús taja, yachachisqasninta waqllasqa nerqa, chiqatapuni nikichiq kay waqcha viudaqa qullqi churana kajasman aswan ashkhata churan. Tukuy churaqkunamanta nisqaqa. Tukuypis puchukllataña churanku. Kay viudataqri waqcha kayninpi tukuy kapusqanta churayku nispa. Gracias, hermana Adelita. Sumata leer pueco. Suma. Tapu y entonces ninka y para fumanta, que leeris cancha imagina, Marcos 12, 43, 44, nisca imagina, y matata Jesús huacha viuda colqueta churascan mantanera. Hermana Anita. Jesús nergai que tu paiga aswan ashkata churasganta y mareguchus tukuypis kapusqamanta puchukllataña churascan pero waqcha viudaqa tukuy chay día kawsakunapaq karqa tukuy enterituta churapurqay chaywanta rikuchisarqa que waqcha viudaqa Jehovápi atinikurqa que pay cuidananta ahí. Eso, ajina. Suma. Kunan imata chaymanta echak suma. Chayta jawasunchis jepan párrafos. Párrafo 9 leesunchis. Waqcha viuda
Wakcha viuda kawsayninmanta yachakusqanchikman hina ruwana. Payqa ichapis tukuy kapuyninta Jehová Diosman qoyta munarqa. Pisilla kapuptinpis tukuy kapusqanta Jehová Diosman qorqa. Jesusqa yacharqa chay viuda churasqanta Jehová Dios may allinpaq hawasqanta. Imatataq wakcha viudamanta yachakusunman? Jehová Dios tukuy songo, tukuy kawsayninchikwantaj sirvispaqa payta kusichisqanchikta. Payqa mayta kusikun, tukuy atisqanchikta paypaq llank'aqtinchik. Chayrayku payta sirvinapaq, predicacionman rinapaq, reunionisman rinapaqpis tukuy tiempunchikta kallpanchikta ima churanchik. Suma, tapuy párrafo 19 manta, imatataq wakcha viudamanta yachakuncha. O yachakusuma. Hermanay Domitila. Micrófono tuyita hermanay hap'ikuchim. Imatataq yachakusuma. Payqa mayta kusikun tukuy atisqanchikta paypaq llank'aqtinchik. Chayrayku payta servinapaq predicacionman rinapaq, reunionisman rinapaqpis tukuy tiempunchikta kallpanchikta ima churanchik. Chaytataq ruwanallanchikpuni tiyan. Suma, hermano. Jairo. Ari yachanchiki wakcha viudaqa pisiya kapuptinpis tukuy kapusqanmanta Jehová Dios mantakor. Noqanchikpis kikinta ruwananchik tiyani. Tukuy sonqonchikta, kawsayninchikta, tiempunchikta qunanchik tiyan Jehová Dios ninchik. Eso, imagina. Imatani vanchis Colosenses 3:23, chaymanta parlaspa. Imaynata Jehová Dios pallankananchis tiyan nishawanchik. Hermanay Evita parlaremos. Ahorita Eso, imagina. Y matan en Colosenses 3:23. Hermano y Vicente. Arikay Colosenses gumasta niwanchri. Y matapis ruwashaspaqa mana pesilata ruwanachri. Jehová pajena cabalituta ruana. Chay kaypi willawanchik Colosenses 3:23. Eso, imagina. Entonces, pai página suma tallan kaita munanchi, ¿chale? Suma, pasa con 20 con la de suya. Wakcha viudamanta yachakusqanchikwan waqkunata yanaparina. Ichapis hermanita onqusqa kasqanrayku niña ñawpaqta hinachu predican. Chayraykutaq ni imapaq balisqanta yuyan. Chayri icha hermano mana hampi atina onqoyniyuq kasqanrayku mana anchata reunionisman riyta atinchu. Chayraykutaq mayta llakikun. Imaynata chay hermanitosta yanaparisunman. Paykunawan parlarishaspaqa kallpacharinapaq hinapuni parlarina. Paykunaman nina tukuy atisqankuta ruwasqankuqa Jehová Diosta mayta kusichisqanta. Chantapis paykunaman wakcha viudamanta imatachus yachakusqanchikta willarina.
Chayta ruwaspaqa paykunata mayta kallpachasunchik. Jehovapaq may munasqa kasqankutataq yarichisunchik. Waqkunata Jehovapaq visita llank'aqtinkupis allinta ruwasqankuta nispaqa Jesuspa purisqanta qatishanchik. Suma, tapuy párrafo 20 manta, waqcha viudamanta yachakusqanchikwan imaynata waqkunata yanapasun. Kunan chay fotituchu raykurinpayku, por favor. Chaypi kay párrafo 19 manta 20 mantawan parlay. Chayman hina parlarimusun munaspa o atispa, Waqcha viudamanta yachakusqanchikwan imaynata waqkunata yanapasun o yanaparisun. Hermana y Julia. Arica y dibujito pesiconch hinay waqcha viuda churasan y chay yachakusuman kay paya hermanitos ta cura hermanitos ta son gochana ahí pisilla roatin kupis alinta roasganta kay sipas para la paya sanginata ahí. Eso, imagina. Imagina, gracias hermana. Sumat sutinchamunki. ¿Estaban? Pita. Y mi tatao se corra ya fotitup. ¿A mí? En la congregación tenemos unos buenos ejemplos, ¿no ve? Como la hermanita Eva, muy bien comentas, lindos sus comentarios, la hermanita Domitila, el hermano Abdón, la hermanita Anita, todos los hermanitos están bien atentos, se conectan y eso para nosotros son un buen ejemplo, ¿no ve? Entonces a ellos también hay que animarlos, ¿no ve? Hay que felicitarlos por lo que están haciendo, como la hermanita del dibujo, ¿no? Está felicitando, está saliendo a predicar. Eso, bien, Ami, excelente. Chaypi piensar y suma. Gracias, fotitumanta. Suma, ajina. Paikunapis, chay wachcha viuda ajina. Tukuyatuskankuta, Jehová mankoshanku. Párrafo 21 takuna leesucha. Jehová maita agradecikunche Jesús manta parla tawa librosta helgapoasqanchej manta. Chay librosqa Jesús manta ashka imasta willawanchej. Chaytaq yanapawanchej payhina ruwanapaq purisqantata qatinapaq. Imatataq ruwasunman chay libroswan sumaqta yanapachikunapaq. Sapallanchejpi chayri familianchejwan kuska chay librosta sumaqta estudiana. Chantapis Jesuspa kawsayninmanta estudiashaspaqa rikushasumanpis hina leena. Yachakusqanchejman hinataq kawsakuna. Chantapis Jesús imatachus nisqanta kasukunanchej tiyan. Imata yachakusuman Jesús niraq wañushaspa imatachus nisqanmanta chayta qipan yachaqanapi yachakusun. Gracias, Marcos. Sumasta leeripayku. Párrafo 21 manta tapuynin. Imatataq ruwananchis tiyan Jesuspaq purisqanta qatinapaq. Hermana Marta Fernández. Bueno, como rikunchka y chica experiencia hasta yarichiwanchi, ¿sí? No ganchis razuana kasganin le nada guatejmanta Mateo, Marcos, Lucas, Juanta, como chay pips casa suman hinata, ukurina casan nin mana le el parinallachu casan. Entonces chay pita chayta ruas patahri sumachtas así sun Señor Jesucristo un chispa causa ininta, ñaupa papi casas pa imatach ruasgan, no ganchis chay manhina.
ruananta como nin chakinta khatirinanchis tiyan nin chay chakinta khatirisun sumaqta yuyaywan sumaqta Bibliata ukhunchaspa. Eso, suma, hermanita, ajena, échale. Lastron también ya organiza para échale. Gabriel. Chantapis publicaciones manta y achacuita tisumani. Kay Cristiano causa ninches, tanta cuipi y achacu Sánchez. Kay libro chesta Jesús Miñan, ¿no? Entonces chay manta, chuita ta chaypi explica wanchis, trinchawanchis, entonces chaita uxuma yanapa, sumas te entienden anchespa, chantap Jesús Gina. Eso, ajena, échale. Haz kayanapas capuanchis. Aprovechananchis tiyan, tukuy chaita. Suma, kay tanta cuipi y achacu Sánchez manta 15 tapuikunita tiyapuanchik. Imanita munan Jesús pa purisqanta khati. Kahta puisito pita kutichimun manchay. Imanita munan Jesús pa purisqanta khati. Hermana Evita. Micrófono y quita, hermana. Chay azulito ñiti cam. Uxito tao. Ahora sí, hablaré. Jesucristo. Eso, ajena, chaita ruananchis tiyan. Amén. Manacho, mana, Ya, suma. Iskayka tapuinin. Imaraikuta Jesús pa puriscanta khatinanchis tiyan. Imaraikuta Jesús pa puriscanta khatinanchis tiyan. Ahora sí, amén. Para que no nos distraigan el mundo, nos podamos acercar a Jehová, ¿no ve? Y también para que recibamos el paraíso. Muy bien. Zomi. Jesús papurisganta khatispaga, Jehová Dios manastawan gayllaykusunche, mana kaksahra mundo manchapukusunchu, y wiñay kawsayta hapis. Eso, ajena. Chay payana pawasunchis. ¿Quién saca tapuinin? Y matar wasuma Jesús manta parla tawa libroswan sumasta yana pachikunapa. Y matar wasuma. Margot. Sumak tiempo orkunanchaytian tukurinanpaq kay imayna kawsakus Jesucristo ima ruwarqa ima yachachinku chayta sumakta si ruwanku entonces sumak yachachinku hinamanta ruwananpaq waq nuqami kawsayninpi y waq hermanosninpaq. Eso, ajena. Hermana y Marta Foronda. Primero ta leerinanchis tiyan Mateo, Juan, Lucas, chayta sumaqta leespa, ukurinanchis tiyan chayman hinata yachachimunapaq waqkunaman. Eso, ajena. Entonces, chaypi, tukuni, ñawpaqsitun, repitanta leer y yanapawasunchis. ¿Echaré? Sumasta entienden. Sumasta kutichimurrankichis. Maita agradeceiku, sumasta wakichikurrankichis, qhipampa wakichikullaychikuni, kaypi sutita repararqanchis. ¿Echaré? Jesús hina ruanata. Jesús paniscanta khatinata. ¿Echaré? Chaytata sutita reparanchis y kapuanchis asqa yanapitas. ¿Echaré? Ajinamanta Jesús pa puriscanta sumasta khatita tins, rita tins. ¿Echaré? Suma,
Maita agradecemos tu kunijata. Kunan takirisun su takita tukuchanapa kay taki kasha 15 taki nishan hatunchasqa Cristonin. Hebreos 1:6 manta orqosa kasha. Chanto discurso uyarisonchis. Takirinach chayta pantallapi hawasunchis chay takita. Maikunata qipan yachaqanaman yaykusunchik. Chaypaqta hermanunchik Eric Sarabia yachachiwasunchik. Pay hamushan congregación ushpa. Kaymanta yachachiwasunchik. Dios chukuchayo haypa thunikuna chayri yakikuna kananmanta chaymanta yachachiwasunchik. Hermano Eric, ¿y ahí cómo hermano? Hermanos, ley, kay tiempo pin, zonas y maimana yaki kunapis gugunche. Uyari con manchaita kainespi hagainespi terremotos, yarkaikuna, locoparas, sinchihuayras. Y kunat kay días pisikuchachina, ujongwe. Kay hina pisikukuspa, ashkas sufrinche. Y maraykuch wakenga ñakarinchik, wakenga ongonchik, waken kaychama na wasiuk kepakunchik. Tukuy llakikunapis rikukunchik. Y sunasta, kaita rikuspa, wakinkutis Dios man kuchachanku, piensanku Dios kuchayo kasanta. Por ejemplo, kay septiembre de 2018 Watapi, terremoto pasarga hagay Indonesia suyupi. Islapi manchaipuni terremoto kashanraiku, kay más o menos 7.5 grados carga kay terremoto. Wasis manchaitu urmaykorranku. ¿Sí? Kunanchaipi imataf carga. Zatullapi, chisillapi, kay terremoto kashanraiku 1300 unas wañorranku. Chay terremoto. Zatullapi. Chay terremoto. ¿Sí? Tal vez potutian, jabarisu manchaipi. Y chaypi, zeparanch, hermanos, realmente zonas hay en yaquipi y cuborranco.
Imahti. Imaraykuchus ashkas. Mana wasituyus zikurerganku. Chaypi qawarinchik hina. Wasis casi tukunin pampachasqa karqa. Allin llakipuni karqa. Chay fotopi zikunchik hina. Ala wasis pampapi allin tuñisqa karqa. Imana ancha wasillaps allin sayasqa karqachu. Casi tukuy wasispuni pampachasqa karqanku. Ajinapi zikukuspa maychika zunas. Llakipi karqanku. Mana mikunitayu, mana wasisituyu, pisi golgeyu. Wakin familiares nin wañupusqamanta llakisqa kasharqanku. Y wakin zunas ajinata zikuspa Dios man huchachanku kay hina llakiykunamanta. Gracias por tomarte, hermano. Y machayllachu. Kay 1918 watapi sinch illaki kallarqata kay hallpapi. Ima llakimanta palashanchik. Sinch ongoy rikhorerqa sutikun gripe española. Imayna carga kay. Bueno, kay marzo 1918 watapi rikhorerqa kay ongoy zikurisqaman hina kay informaciones, publicaciones ot hinchasqaman hina kay ongoywan astawan ongoygorqanku jóvenes. Y qawarikusqama hina imata hina chay rato wañusqalla rikhorerqanku runas kay ongoywan. Chay rato maychikasta wañucherqa kay ongoy. Publicaciones penisqaman hina wakin ya suyuspi llaqtitas k'achitu lugarcitos tiyan. Chay lugar llaqtitas huch'uy llaqtitasta casi tukuynin runasta chinkachiporqani. Kay ongoy hunt'aykaporqay ashka zuna wañurqa. Imaynapi chayta yachasuman. Por ejemplo, kay sut'inchakusqaman hina kay Estados Unidos suyupi kay octubre de 1918 watapi hina cajonesta zuaq zuna kayta nerqa. Cajones hinantin kapuaman karga 5,000 cajonesta hina iskay orallapi vendeita atiman karqa. Allimpuni karqa llaki. Zunas allintapuni wañurqanku chay pachas. Ari kay chayta ruwaqkuna kaypi ninku hina ni tiempops alcanzakorqachu manaña atikorqachu cajonestas wanapaq. Ashka zuna wañusqandayku. Ima chayllachu chayllapitaq nin manaña cementerios pips campo cargachu zunata pampanapaq. Manaña tiempo alcanzakorqachu zunata pampamunapaq. Allin millaypuni karqa kay ongoy. Imaychika zunasta wañucherqa. Y kay estudios qhawasqankuman hina tumpata estudiasqankuman hina zunanin o publicaciones sut'inchasqama hinanin casi wañunkuman karqa 21 millones zunas kay ongoywan. Kay gripe española ongoywan. Pero kunan kay científicos astawan yachayniyuq zunas kunan allinta estudianku kay ongoymanta y mashkapunis chay zuna wañusqanta qhawayurispa kunaninku manasina 21 millones zunas yachu wañurqanku. Paykuna ninku kanman karga 50 millones a 100,000 millones zunas wañurqanku. Allin ashka zuna wañurqa chaypi. Bueno, zuna imatataq nin kay hina llakiykunata rikuspa. Maychika zonas piensanku que Dios apachimun kay hina ñakariykunata kay hina llakiykunata. Chayrayku akin zonas qaninku Dios imamantacha castigashawanchik. Makasukunchik kunanqa Dios castigashawanchik. Y kay díaspi maychika zonas chayta yuyashanku. Casi kay gripe española hinallataq kay waq ongoy coronavirus ongoy rikhurigu y ashka zonas wañushanku. Maychika zonas ongosas kashanku. Y wakin zonas piensanku Dios paq munaynin kay kasqanta. Pero kunan piensarisuma. Imaqtintaq zonas piensanku Dios paq munaynin kasqanta kay hina ñakariykunata. Wakenga Bibliapi wakin versículos taleenku y o pijpaq parlasqanta uyarinku que Bibliapi nisqapuni qhipa tiempospi kay imas kananta. Chayta uyarispa zuna piensan que Dios pone apachimusqanta. Y hermanos neis una masis yachanchik hina Bibliapi niwanchikpuni imachus que qhipa tiempospi pasanan karqa chayta. Leerisuman kay Mateo capítulo 24 versículo 7. Mateo capítulo 24 versículo 7. Kaypini. Ujaylloqa waq aylluq contranta ujarikonga. Uksuyupis waq suyuq contranta. Kaynekpi haqaynekpitaq yarqaykuna hallp'ay kakuykuna imakanqa. Imata kaypini wanchik.
Kay versículo 7 tukuinin pirin kainih pia kainih pita yarkaikuna halt ekakuikuna imakanan karga. Untakushan. Izuna ashkazuna siyachanku kay versículo ahinata nisfanta. Pero Biblia mana chay yatachu willawanchis. Wak imastawan willawanchista. Kay jepa tiempo pi wak imaspiwan kanan karga. Imaskalisun kay Lucas capítulo 21 versículo 11. Wak imasmantawan parlan chaypi. Lucas capítulo 21 versículo 11. Chaypenin. Kanyangata sinchi halpe kagoikuna. Kainihpi hagainihpita yarjaikuna wanyuchi ungoikuna ima. Chaykama. Imata kaipini wanchi. Mateo pini warganchi tezemots kanan karga ichahwasima. Y kaipit kuna ni wanchi tezemots kanganin y yarjaikuna y chanta wanyuchi ungoikuna ima. Biblia sutita una imanta pacha willawarganchik y más chusca y jepa tiempos que pasan en carga chaita. Canan carga ginante, terremotos kai pagay puyarikunan carga. Loco paras y me emana desastres naturales jikukunan carga que jepa tiempos. Y guanyuch ongoikuna chaipinen hina y kunanta chaipi causa shanchi. Ashkazunas, manara calienta bibliata estudiancucho, pero yachanku Biblia kai nisfanda. Y chairaiku piensanku. Zona ganinku, pero si Biblia pidió que el gacherga unaiña, entonces paya charga que hay más canan. Chairaiku churacherga. Entonces paya pune apachimunan carga. Chairaiku paya apachimunante y chaspa que tu Biblia pidió el gacherga. Ajinata zona yuyan. Kaikunata zicuspa. Pero con piensa y suma. Dios ninchi punichu. Jehová punichu que yaki kunata halpaman churam. Pai punichu apachimu. Y Martín Bibliapi. Una imanta pacha Jehová willawarganchi kay tiempos viajina ñakarikunapi kananchikta. Bueno, Biblia yatas putichiwanchi. Más carizon que Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 talerizón, hermanos. Y una más. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Kaipinin. Yuyarikuy chihari ñawpajmanta pacha y más chuscaspanmanta. Nogaya Dios rakani. Nogamanta hawaga mana wahkanchu. Manatas kanchu uhlapis nogaman zikchakuka. Kallarimanta pacha qhipaman imachus kananmanta willani. Nogaga una imanta pacha willani. Manara imapis kallatin. Nogaga nini. Noga wakichisraiga junto con kapuni. Y matachamunas gaita zuasa. Nespa. Y mataka y versículos de Cuchiwanchi. Y mainata Kutichiwanchi. Y Martinchus que una imanta pacha que qhipama imachus kananto willascanta. Kaibisut itanin. Nogaya Dios rakani. Y chaymantanin nogamanta hawaga mana wahkanchu. Hinapuni. Jehová Dios nillanche tuku yatinio, tuku yachainio, y pailla tuku imate yachaitati. Paizo warganchi kay haltatapis warga y zunatak ni kantungampis chayancho. Yachasrano. Así que Jehová tuku yachainio kashanraiku, yachan imachus qhipaman pasananta. Y kay versículo 10 pinin qallarimanta pacha qhipama imachus kananmanta willani. Sutita Biblia nevanch que Jehová willarka una imanta pacha qhipama imachus kasanta. Pero kunan imainatak Jehová yachan imachus qhipaman pasananta. Piensa ni suman gaibe. Kankuna tatas mamas wawasniuk kankiche. Wasipi wawata allinta cuidaita munaspa, wawasninchik allinninta maskaspaga, kamachikunata wawasman gonchik. Kaliman yoxinaun kahtenga imata ninch wawama, wawai kay horas tayaykumpunki wasipa, ama ancha tuta purinki chapaiki. Imagtin chayta ninchik. Yachanchi hawapi tuta purega peligroso kasganta. Imapis pasama imana allinchu sinman. Ichari, chaypaj. Tataga mamaga wawaman kamachikunata gaun. Mana wawaman hapinakusman raikuchu, mana wawaman envidiakusman raikuchu. En realidad, wawata cuidanapaj, sumachta y mataps achamanta munakuywan kamachin. Pero piensa suman kaypi. Si wawa mana kasukunchu, y matachus Jehová kamachin chayta, mana kasu, o y matachus tatan kamachin chayta, mana kasukushanchu, y matanan la tata. Wakinkuts hasutenga, wakinkuts kamenga. Pero imatin chayta zuan. Imaraykuts tataga yachan, wawan mana kasukushan raiku, imayaki imams chayananta. Chayta tataga sutita yachan.
Si tata niwanchi, kay horas de aykunpunki, ama tuta kallip sapay por ingicho. Pero más caso con chich, chau tuta horas sapanchi kallip por eso misma pasan. Tataga yachan y preocupacan, sí o sí, no ganch y mañakipipsi kunanchimanta. Yachan tata, mana caso kuskanchi raiki mamam chaeta tskanchi. Jehová Dios ninchi Juan, kikillanta. Jehová kay kacha tatajina, wawasningman sumas kamachikunata koanchi. Y gallarimanta pachas unasman guarganchi. Pero Jehová y matas de parar gasunas son golpe. Jehová de parar gasunaga mana kasukoitu munasante. Chairai guñaupa tiempo zunas manta nerga zikorga zunas son gompega mana alinkahta juaya kasanta. Chay imasta rikuspa Jehová kamachikunata guarganchi. Kaita zuaich, cuidakuich kaimanta. Chaita gospaps y matata Jehová reparar gazunapi. Zikorga mana puni kasukuita munasanta. Así que como mana wawasnin kasukusharganguchu, uktata hina tataga yachan mapixo zikukunanta mana kasukuskanray. Y aquí y kananta jepamo mana kasukote. Kikillanta. Jehová pis, tuku yatiniuk Dios, yachiniuk Dios, kamachikunata poanchi. Chaita mana kasukutinchik sut ita yacharga unaimanta pacha, wawasnin mana kasukutingu y mañakariguna pix jepama zikukunanguta. Chairaiku, Bibliape helgacherga sut ita y más pichus zonas jepama zikukunanguta mana kasukuspa. Chairaiku ni son hermanos, zonamasis, Jehová Dios nincheja maya chainiyo, y mana castiganawanchpachu yawarganchika y ñaupumantaña y más jepama ganando. Sinoga cuidanawanchikpa, harkanawanchikpa, sut ita zikuchiwarganchik y más jepaman pasananta. Y hinapunita, kay tiempo pizunaga, mana kasukuncho. Jehová y matach kamachivaskanchikta, ni tumpayataps wakin kasukunkucho y munayninku mahina kausanko. Y ajina kaskanrayku y más pille kukunch, kay kunan kashanchik ajina yakikunapi. Por ejemplo, kay kamachejkuna, gobierno pikajkuna, ima kamachikunata robanchi. Basuramanta parlaza, por ejemplo, paikuna sutkita nevanchi, ama basurata maimam suchurbaichicho. Yachachinku, chihyanata, basurata, chihlaspa maimam suchonata, maimam apanata, tukima. Pero zona kasukuncho. Mana, hapita maimam suchurbashayango, maimam standar bashayango. Ajina. Zona ma kasukuncho. Pero si no ganchi, alinta estudiación en kai basurata wichurtinchi. Ima inatach contamina kusvanta. Ima ongoichus. O ima ongoikunach kai basurata wichurtinchis y kurisvanta. Ukunapa hinakama. Ukusuma. Imati, imarayguch kai basura wichuskanchikmanta. Kai mille ongoikuna rikur. Por ejemplo, piensa de suma en kaipe. Sigan aichata man alindach halchangi. Maimams chirarbangi apaigapon. Y alguien apaña casting, mana kaya y kitaps munanjik chichari. Milla y fierotapon apan. Y chay, kuru rikurin chaypi, y milla y mantukun. Y mami kusun mañat chayta. Y maraikuchus malta rohasoma. Kay basurawan kikilanta. Basurata zona maimams which urban kikimpi tuntigapun, kikimpi halata eteigapun. Y zona chayta samachanchika ideas. Y maimana mille on walkunasta recolechinchaymas. Realmente zuna mana kasukuftin chayllataj apawanchik kay hina ñakarikunaman kay tiempopi. Kay tiempopi autoridades tukima kamachiykunata urqunku porque yachankuña. Kay científicos qawsankuma hina sut'itas reparanku que mana kasukuftingu basurato ichuktillanchikuni mana cuidajtinchik qhipama imachis kananta. Chayraykuta paykunapis imaymana kamachiykunata kunan urqunku. Bueno, y mataka iban separanches. Realmente zunaga y matacho su ascayanchihuant ñacarishanchi. Mana Dios chucucheo casca y más manta. ¿Echaré? Por ejemplo, hasta Sut y Canampa. Hay tiempo autoridades goanch leyesta autotimeratat sapegachanap. Mai la tontach zinata, mai pitch hasta un correita tinki, mai pitch mana pasanich ni autota. Mas que camacho velocidad chena y pitia y chayman tu sutki leitia mana machas autota paigachena tian. Pero kai tiempo pues una marca sugunch y chay hawat
Imaymana accidentes tiyan autos. Accidente te ricos y matas una niña. Chayagachari Dios castigashan. Maca su corgach tiempo chayarimoyan Dios por castigo. Zona, chayta piensan, chay cascaman, pero en realidad Dios punich apachimorga chayta. Chay zunayat, ley esta con autoridades y maca su conguch y chay pisicun cajina aquí. Zeparan sutita. Zona mana kasukus raigo kay imaymana ñakariguna cascanta. Imanata Dios ninchichu kay mas najura. Suti. Echare. Hinapis, wakin zuna, Dios man huchachanku wak imas raigo ima. Yachanku, por ejemplo, ñaupa tiempo pi uxinch illaki y carga y disponete chaita pachimorta. Imamanta palachanchi. No es tiempo pi hatun paramanta. Sinchi paramanta. Chaita Dios ninchik punika y hype aman apachimorta. Y kaita yachaspa zunas ninku, pero si chay tiempo pi zun Jehová Dios ninchik apchurarga kay hype api chay loco parata. Pai para chimorga. Ima pi diferencia tiyan kay tiempo pi chay imasta ruakuskan. Entonces, Javarina Kama, Imainapia Chasuma, Wakin Imas, realmente Dios pone a Pachimorga ñaupa tiempo pi, y kai tiempo pi tag mana Dios ya Pachimorga chaita. Para la resuma, no es tiempo pi imachos cascamanta. Y a chanchijina, no es tiempo pi alguien sinchi para cara. Y charín, Javarisuman con las fotos de chay, pisikuson es que fotos pi hermanos ni una masis, Imainaponichos carga chay para chaita. Chaypi, hay un sinch y para caspan raigo, hay ata alinimam ampaiga por gayaku. Y chay dibujito pisicun chejina, Jehová noeta arcatas wacherga. Pai familiar, o sea, kasuku zunas de chay salva con ampupaj. Y mapaj apachimorga Jehová kai sinch ñacarita, sagrazunasta chincachinampaj. Chay piseparan chejina, hay un sinch y pone carga chay para, y chay pitach yaku junt aigaporga kay halpantinman y chay arcapika zonasya salva corganco. Gracias por tomarte el papel. Pero kuna, imainapia chasuman, realmente kay parata Dios pone apachimoscanta, kay tiempo pi loco paras kati, terremotos kati, o kay ongo y zikurehtin, mana Dios papachimoscancho cascante y chasuman. Imainapia chasuman chayta. Bueno, Biblia manjina, 15 y más requisitos que junto a kunantian, si Jehová apachimorga chay te echanapa. Mayrinkuna kashanku. Ñaupa kas requisito. Jehová apachimun chay ñakarita chayga, kay junto a kunantian chay. Chay ñakari Jehová monaini junto a kunampa kanantian. Iskay kaj, Jehová willachinantian ñaupa manta chay ñakari kananta. 15 ka, Jehová instrucciones joravanchtian kamachisninman, y mainatas cheñak arimanda salva con apag. Comprobación, que no es tiempo junto a corgacho manacho que hay 15 requisitos. Piensa resumo atjimanta no es tiempo y mainata zunas carganco, y mainata causa kushangu mangarga chay tiempo zunas. Biblia sut itawina. Mascarizum Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7. Génesis capítulo 6 versículos 5 a 7. Chaypinin, tata Dios kazikorga zunaspa ash kamila izuaskas ninguta. Kepamams tuku izarayatapuni zuaitu yaskanguta. Chayraiku tata Dios ka pesachikorga zunasta zuaskanmanta, maita songonta nanachikospa. Tata Dios kanerga, halpapatamanta tukuita chinkachisa, kai zuaskas ni zunasta. Hilayata huiwasta, pampata katatakukunata, kawajkunatao. Anchata pesachikoni kaikunata zuaskaimanta. Y matas y corga Jehová chay tiempo mantas un asco. Versículo 6 o versículo 5. Sut itanen. Tata Dios kas y corga zunaspa ash kamilla y sahra zuaskas ninguta. Jepamambis milla y sahra yatapuni zuaiti y sanguta. Chayraigo chanta que versículo 6, 7 ningina. Jehová desidera que zunasta chincachita. Chay sahra zunasta. Pero imatin chincachita monarra. Y maraikuchus. Jehová kamachisninta sobre charranco. Biblia willawanchi chay sut ita niwanche. Chay tiempo pe nefilim si kuriorganco. Manche chikachacha runas. Pitaps albir bachallarganco, pitaps wanyur bachallarganco. Manaña kay tiempo pe hina. Kay tiempo pe sunaga kalima yoxita manchikun suamanta. Pero chay tiempo pe mana suamantacho manchichikuna cara. Imamanta manchikorganco.
wañuchisqa kaymanta, porque chay zonas pitax magarbashayaq kanku, wañuchishayaq kanku. Chaymanta manchachikuna karqa. Y Jehová manaña limpachchu hawarqa. Imatachu warqa, chaypaq chay sinchki parata apachimorqa kay saqra zonasta kantumanta chay pichananpaq. Imaynapi munaynin juntakorqa, hermanos, zonamasis. Chay parapi, Jehová saqra zonasllata chinkachirqa. Allinkaqta ruwaqkunata salvarqa, no es salvakorqa chaymanta. Ajinapi chay ñak'ari Jehová munaynin juntakunanpaq hinapuni karqa. Allinkawsay wataqmanta kay hallp'api kananpaq. Chay ñawpaq kaq requisito juntakun chay ñak'ariypi. Jehová munaynin juntakunanpaq karqa. Iskay kaq requisito. Jehová ñawpaqmanta pacha willanan tiyan imachus hamunan kashinchayta. Kay segunda Pedro capítulo 2 versículo 5 pi Pedro parlarga Noemanta parlaspa y chaypi Noemanta nin Noega chegankaqta willaq zuna karqani. Imata chay onzikuchiwanchik. Noega Jehová manda chega kaqta willarga tiempompi. Noganchik hina kay tiempo predicashanchik. Niraq pandemia kashatin wasimanta wasi sharganchik kunan wajeshanchik zonasta. Imaqtin munanchik salvakunankuta, munanchik Jehová mangayaykunankuta. Noepis tiempompi kikinta zuarga. Claro, ma wajirgachu, pero zonasta maskamorga. Zonasta yanaparga, yachacherga, hamonga u hatun para. Dios man kutirikuychik, Jehová ta sirvikuychik. Tukuy imaynamanta zonasta yanapayta munarga. Atergachu, yanapargachu. Ashka zonos va kasukurgankuchu. Pero Jehová sut'ita willacherga y machos qhipaman hamunan kargachayta. Iskay kaq requisito juntakun chaypi. 15 kaq requisito. Nerganchik Jehová willanawanchik tiyan, o gonawanchik tiyan instruccionesta imaynatachu chaymanta salvakunata. Noeman imata jorga, imata kamacherga. Nerga hatun arcata zuay. Bien, chayta zuwan sumaqta arcata k'achtuta ruwargorga maychigan arcata. Tukun ichanta imata Jehová nin kunanga chayman apayku y animalista. Pichus kasukorganku chay zonastawan. Pi kasukorganku ni pi familialla. Así que animales apaykorga y familiantawan chayman pusaykorga, wisqaykaporga Jehová listo para gallarqa. Jehová instrucciones sutki gostan carga. Noeman. Chayta zuwanki chantaga yaygunki tukuy chayta willarqa y hinamanta salvarga noita. Chay 15 requisitos junto a corga sutki kay no es tiempo chay sinchi para carga chaype. Y chaype separanchi Jehová puni kay tapachimorga. Pero kunan a ver, jawarizum kay ongoymanta. Por ejemplo, kay coronavirus ongoy Jehová puni apachimorga chayga kay 15 requisitos junto a kunan kama ichari. Pero jawarizum junto a kunch. Ñawpa ka requisito nerganchi. Jehová munayne junto a kunan kanandi. Chay ñakarit Jehová apachimun chayga, entonces sahrazunas ñakarinanku tiyan, Jehová kamachisninta salvasqa kananku tiyan. Kay ongoy pipikuna ñakarishanku, kay mundumanta zunas, Dios tomana kasukuq zunas yachu. Manay. Ashka Jehová kamachisnin, ashka hermanos ninchik wañupunkuña. Ashka hermanos ninchik ongos kashanku. Noganchik mismo kunan wasipu wisqasqa kashanchik, wasillap man lluqsinachu kashi imahti. Cuidakuyta munanchik kaymanta, ongoy kusum. Pipaca y ñacari hamun, prácticamente tukuy zunas ñacari chanchikayo. Entonces ñawpa kaq requisito más junta concho. Iskay kaq Jehová willachinan tiyan ñawpaqmanta. Aunque Jehová willawarganchik unaymanta pachaña que qhipa tiempopi ongoykuna rikurinanta, pero mana sut'ita willawarganchikchu kay ongoymanta. Ma kanchu. Ni científicos yachargankuchu. Kunan estudiashanku allinta qhawaykuyta munashanku imaynapitaq rikurerqa kay ongoy. Imaynata hampikusuma. Chayta yachayta munashanku. Así que, manallat sut willawarganchikchu Jehová kay ongoy ahina rikurinanta. Nitaq kamachiykunata qorbanchikchu, chaymanta imaynatachu lluqsinapaq. Iskay kaq requisito juntaqa. 15 kaq requisito. Instrucciones Jehová gonawanchik tiyan kaymanta lluqsinapaq. Pero kunan piensarisuma. Instrucciones kanchu. Jehová llaqtan instrucciones ta gowanchik, pero imapaq cuidakunapaq kay ongoymanta. Chaywanpas wakinqa ongoshanchikuni, wañupshanchikuni kay ongoywan. Nillataq kay 15 kaq requisito juntakunchu kay. Imatas separanchik entonces kaywan. Kay hina ongoykuna, terremotos, waq ñak'ariykuna kasqanqa, mana Jehová mantachu hamusqa. Zunallataq kay imasta rikurichishanchik.
Hinapis, hermanos míos, una más es, Biblia ganen, Caimanta Kepaman Tumpita Mantawan, Uxin Chiñacari que Halpapi Campa. Y Chaita, Ari, Dios puni apachimoma. Chay pachagan eso, Ari, caiga, Dios mantapuni. Ashka zonas tunagan, ahora sí Dios castiga Janchi. Ma castigo chukanga, pero Biblia ni esclama hina Jehová puni apachimoma que ñacarita. Y mamanta para la gente. Kai Mateo capítulo 24, versículo 21, William, sut ita chay pening. Tumpa mantawan manche ñakari jamunanta, gran tribulación. Pikunapaka ñakari jamonga, sahrazonaspa. No ganchi yachakunchi, biblamante estudiakunchi hina, Jehová yachachiwanchi kay tiempopi, chay gran tribulación, sahrazonas ñakaranganko, sufranganko, wañuchisqa kanganko, chinkachisqa kanganko. Pero Jehová kamachisniri, salvasqa kasunchi. Junto a congachu manachu, chaypi kay 15 requisitos, junto a congapuni. Jehová monainin zuakunan canta. Porque Jehová sahrazonasta chinkachenga, allinkahta zuak zonasyataj, salva con kanko. Iskaykaj, Jehová ñawpaqmanta pacha willachinan tiyan nerganchi. Imataka y tiempo willanchi, imamantas unasman predicanchi. Willashanchi Jehová man kutirikunakuta. Noé hina sutita resichanchi imach kepaman kananta. Jehová sutita willachishan zunasman. Y chantak, 15 kaj. Jehová instrucciones ponavanch tiyan salvakunanchikpaj. Ima instrucciones kañach kunitan. Caña. Kai Sofonías, capítulo 2, versículo 3, nin. Leerison shaita. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Kankunaga kaipachapi pisi kapuiniyuq kuna, tukuynikichik tata Diosta maskaychik, hinallataq kamachisqasninta juntraqkuna, chay kansuway kaqta suwaychik, k'umuykukuychiktaq. Imata kaypi niwanchik, Jehovata maskaychik, payman qayllaykuychik, chay instrucción kashan. Pero imaqtin chay instrucción. Kay gran tribulación hamuktin, yachakunchik hina, biblamante yachakunqankuna astawan yachakunkichik hina, Jehová ni wanch, chay gran tribulación kahti, mana maqanakunaykichu kanga, mana guerramanchu hinaykan. En realidad, sayakunanchi kanga, Jehová man qayllaykuspa kikimpi, nimata ruwaspa. Jehová kladumpi kananchi tiyan paywan sinchi sayasqa, y paytaq salvawasanchi. Chay instrucción kaypi nin hina, Jehová man qayllaykuy chaylla. Realmente chaypi kay 15 kaq instrucción, o requisito junta compa. Bueno, imata yachakunchi kaypi hermanos ni, zeparanchik sutrita. Kay tiempo piñakarikuna, ongoykuna, terremotos, imaps kasanga, mana Jehová apachimoskancho. Realmente zunaya kay imasta maskakuncha. No es tiempo pichay sinch yakita Jehová pone apachimota chay 15 requisitos juntaco. Jepaman apachimonga kay gran tribulación, Jehová pone chay ñakarita churanga, chay 15 requisitos juntaco llanta chay. Imatas wananch tia. Kunan manta pacha kay pachakuna tuke atzkanchita Jehová man hasta un aire kunapaj. Hasta un chipakuna Jehová Dios nishman. Biblamante yachakushangi chayga tuke atzkaygita Jehová man hasta un aire kuyaypuni yachakuyaypuni. Biblamante yachakunchiña chaytaj hasta un Jehová man gayyaykuna, hasta un Jehová tamunakuna, hasta un paimante yachakuna. Tuku imaynapi paypaj llank'ana sumaqta. Ajinamanta wakichisqa suyasunchik qhipaman hamunqa chay ñakariyta. Chaypita Jehová musuq instrucciones tal vez kuwasunchik, chay ruwasqanchikta kasukuspa, sinchita sayaspalla salvasqa kasunchik. Agradece. Paches hermano Erek, yo pastaga, Jehová tataychasta agradecinch. May tagayhina discursos tawa que chipo San Germán.
Imaraykuchus paipuni yachan, causanincha, pachnen, jepampita, Eric Sarabia, hermano María Chichuayca. 145 taquita taxón, se manda hermano mañana voy a Tucucha. May munasqa tatayu Jehová, mayta gracekuyu gaman, kay sumah tantakuita mukichipuasqaykumanta. Ampuni k'ata Dios kangi, pichus tukuyman nesitsqaykuta wayku, tiempompi yachachiwayku, reqsichiwayku allinta palabraykita, y chantapis cuidawayku allinta kay tiempopi Jehová. Maytapuni agradezcuyu chay hina k'achatata kasqaykimanta, y ganesta kay tiempopi kawsayku, sumaq imasta ruwaytatiku, kusisqataq kay tatiku hermanos nikuwankusqa. Mayta agradezcuyu kay tukuy masmanta, mikhunatapis hapadia hawaykupuni, chayqa mayta kusishuwayku. Chantapis Jehová, mañakullaykuta, tukuyniykuta yanaparinawaykuta Espíritu Santo ikiwan, kay congregación pa bendicionik yamapuni faltachunchu, yanaparipuni pa ikunata hermanosta, ikunachis ñawpaqma apashanku chay hermanostapis, sumaqta ovejas nigita qhawanallankupaqpuni, allinta yachinallankupaqpuni, tukaytisqankuta kallpachakunku y yanapallaypuni Jehová. Yachayku hina kay tiempos imanapich kawsakusqaykupi, llakiykuna tiyan, wakin hermanos nigunkus kashanku, wakin wañupunku, familiares songonku wañupullankuta, necesitayku Jehová songochanawaykut. Songochari tukuy hermanosta, tukuy nikuta, ñawpaqmi zinallaykupaqpuni.
Kallpaykita ruwayku astawan qanpaq llank'anallaykupaqpuni, bendiciones amapuni falta choncho. Chantapis ashka hermanitos nigu, wakin cárcel pues asa kashanku, ama qonqakuychka hermanos nigumanta. Aguantanankupaq kallpata ruy, llakininkuta aguantanankupaq sonqochay Jehová. Yachayku hina paykuna chaypi kasqankuwan noqaykutapis mayta kallpachawayku, y chantapis chayta yachaspa ashka runas qanta riqsishasunku. Chaypi sut'ita reparayku Jehová. Paykuna chaypi kasqankuqa manapuni qhasipaqchu, qhasimanta chaypi kaqtinkupis, chaylawanta qanqa runasta ashkasta yanapashanki. Mayta agradezcuyku realmente qan, tukuy laya runasta kay tiempopi munakusqaykimanta, yanaparitata munasqaykimanta. Jehová, gracias nigu, qaman kawsayta qusqaykumanta, kunanta kawsaynikuta qanpaq makillaman saqayku, y wawayki Jesucristo sutipita qaman qayllaykamuyku. Amén. Gracias, hermana Arequis. Arequis, Menalla, buen día. Hermana Domitila, buen día. Olejya, Gari, Menalla Kakshangi. Salihla Kakshani, Meta Kalpachawaiku. Arequis, gracias. Gracias, hermana. Y Menalla Kakshangi, congregación Pia. Somos le Kashan. Apagó. Está por isso.